Biyag ti tao. Hello everyone! Naimbag nga oras yung amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Pasensya no di tayo pala maka-shoutout ita sa pulak tupay tayo ng lista kadagiti nagnagan nyo. Kati tayong tengaro din danggan ti episode 295. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Novi, bakit? Uy, nagdaga ang Eric. Anya ka kadi? Dumandan ka man! Ay, abagas ta ka, Novi. Nabayagan nagpalpaliwa ka. Gamjak lag sa sao. Tadyak kayat nga agapata. Itad mo ti wayawayak, Eric. Amom anapilitan na klaidi anak asawa kan ka. Saan ka nga ay ayatan? Nabayagan nga din nata, Novi. At dapayan may isang anak ta. Ngam aging ka di ita. Kat di nakpay lang masursuro nga ayatan. Oray ka sa no ti aramidag. Jak may suro ti bagik amangayat kan ka, Eric. Iso apa nga asim ta itad mo kuman ti wayawayak. Agsinata kuman. Kayat kumat ti agragsak. Kayat ko ti agbalin anawaya. Apay, adda ka di lalakim. Awan, di nakpagpanunutan iti dakas. Taoray di ka ay ayatan. Jak pulos na aramid ti naglalaki. Ngam no agsinata. Adamat siguron karbangak nga agayat iti sabali. Anya? Di nakmat siguro mapabasol no apay akastuyak. Taaklo naman kansan. Ginundawayam ti kinaganos ti panunot ko iti. 17 ko pa'y lang idi nasawanak. Napilitan naklaan na kiasawa kan ka idi. Tawan ti amok apag kamangak. Gaputa ulila ak idin. Ala, saan ko man atila isid-sidir mo, Novi? Napalabas na kita. Kansa na pala? Tain kasar ka matlatta. Banag apagbabawyak, Eric. Sa anak lakuman anak ikasargan ka. Medyo'y anak, 8 ti tawan mo. Iso amabalin mo ti agpili no asino ti William. Uno, sino ti sumurutang kada kami ka ni Dadim? Ha? Apay ka di, mami? Nagsaritaan min ka ni Dadim ti panagsinami. Ngamin, saan kamin anaragsak iti tunggal maysa? Kanayon mo matamakita ti panagapam eh. Iso anasaysayat no agsina kami laangan. Ha? Apay ngay. Di kay agsina, mami. Yapet ngagsina kami gini mami manak. Ngam iso tagpili. Ada sigurun sa bali nga ay ayatan na. Anya kamatan, Eric. Di nakmat padaksan iti anak ta. Amumat nga idi pailaan katawan panagayat ko kan ka. Ibagbagak lang Boston, tagpeso. Daddy! Mami! Di kayo kumama na nagapa. Kan pa nga siyo ta di kay agsina. Diyak kayat di broken family. Lolo, diyak kayat nga agsina da mami kan dadik. Pat-pat gakidadwa. Ay, anya na yan nagijaya na dakil mo. Itatadakil ka na sa dagsina. Ibagayo ko magkadakwada sandang agsina, lolo. Ala, payam takasarita kida apo. Ang sangsangit ni Mayjoy ngay may ditabalay, Eric. Anyat mapaspasama ka na kayo nga gasawa. Di kay ka dimasyan iti anak yun. Ni Novi ti magisinsina kanyak. Papa. Hindi yan. Nagsakit ti pa nagsasawt-asawak, Papa. Kanayon na nga isidir. Aginundawayak kanot ti kinainusinti na idi. Iso nagtinag kanyak ta asawak. At anak yun, ngim kastapay lati bagbagan na ka. Wan nga ron, Papa. Kasing patak mat kang kuwana. Ngam no api akas jelat tatipan nakilangan na kanyak. Kasi ti apo ko, kapuiti ka na yun na panagap-apayo. Wan nga ron. Iso nga itad kun san ti waya-waya ti manugang iyo, Papa. Palugod akon iti kayat na mapasamak. Tapno agulimagan. O niya. Ang anoramidam ti kasta, mabektaran ti anak yun. Di na kayat ngagsina kayo. Ni Novi ti ayan ti problema, Papa. Saan na siya? Mayjoy, mangedeng kan. Asino ti sumurutam kada kami kani Dadim?
Agsaukan, tamadaman ti panaging pakik. Tapno amok no yung pakik matandag iti kawas mo. Jak kayat, Mami. Maminsan kumalaang ti sao, Mayjoy. Noan niya ti pangadang mi iti amam, iso ti masurot. Mami. Saan ati kayat mo ti may patpatulok, ha? Jak kayat nga agsina kayo ni Daddy. Mayjoy! Agsubli ka man dito eh! Masig ako maitanang mo. Ipagpagapom la ko man kinkwana. Nuti na kun pagan ano. Awan maaramidak. Awatek tayo tanuvi. Basta di mo panawan ni Mayjoy. Kasano nga rod amasinaan ka no adaklat ta dito'y balay? No kayat mo, lumasin kay ti silid. Agsina tayo ti kwarto. Basta di ka pumanaw. Takas ta ti kayat ti anak ta. Anya? Uy, may karing nga rod adinak pakibiyangan iti anyaman nga aramidag? Ah, No may karim adina kun pakibiyangan. Kat maaramid ko amin akay kayat ko. Kan mapanak iti kayat ko apapanan. Sige, umanugot ak Eric. Jak pumanaw dito'y balay. ipagpagapo kita anak ta. Iso sige. Ikariktasan kan apakibyangan. Thank you, Mami. Ngamin, di mon patuluyan ti pumanaw. Basta, agsingsingpat ka, Mayjoy. Agadal ka na imbag. Ti panagadal mo ti pamaysam. No niya ti makitam kada kami iti amam. Di ka makibibiyang. Maawatam? Wan, Mami. Ala, tulungan nak nga rod, tadalusan ta ti bakanti asiled dito'y balay. Tamadamdama, yakar ko dagiti kawas ko iti dito asiled. Umakar kayo kadi iti silid kan ni Daddy. Syaklaang, tanagdaga ang isilid mi iti amam. Kan kayat ko ti agsolo. Jak kayat ti adda kaidana. Ni, apay ngagtrabaho ka kat nagmayat lang arudan ti biyag mo iti sidong ta asawam. Basta, isaraknak dito'y parlor mo. Maboring ak nagigan iti balay. Kayat ko ti agtrabaho. Siguro man ta nagtrabaho ak dito eh. Ngam, pinagsardeng nak lang amin ti asawak. Ay na, nagdakkel lang arud ti sweldo di asawa mo. Agtrabaho ka pa'y laang. Kan, apay, palubusan na ka nila kayo mong agtrabaho manan? Wen, maboring ak ngamin nga wan ar-aramidan na iti balay kayla. Alan alaan ako na beautician mo. Wano, uray para walis latan no awan bakante. Ay na, anya para walis ng ibagbagamat. Sige, sige, sumrag ka dito yan. Napanan ni Mami, Daddy. Simrag iti trabaho na anak. Agsubling agtrabaho iti parlor ti gayam na. Ha? Agtrabaho manan? Wen, tama buring ka nun iti balay anak ko. Mala, agrubat ka. Ta idagas kay di pagadalan yun madamdama. Diyak laing pagharap akas tagayam ti sitwasyon nyo iti asawam. Kunak man no inayat mo di asawam. Saan kayla? Ubingak pa'y lang amin idi. Iso apas pasuro taklatan no anyaman ti bagana. Nasakit tinakam ko. Taginondawayan na ti kinaganos ti panunot ko idi. Iti kas diyak kay nasingpot ti asawam. Di mo nasursuro nga inayat, friend? Ay, saan apulos kayla? Ay, kalaat mo't nagitang ibagbagam. Awan mo't kastang ibagbagam kanyak idi ah. Mabainak lang amin nga agopen kun ka idi. Iso nga inlimad ko ti amin. Anya? Iso nga ita. Free akmanan kayla. Maaramid kun ti kay kayat ko. Kat nagkari ti asawa, di nakpakibiyangan kadagiti kayat ko nga aramidan. Tanulapdan na, pumanawak ijabalay. Ipagpagapok lang amin iti anak mi, so asana kapimanaw. Ngakit eh, nagsina kami iti pagturugan. Ni, Mabitla ang kayla ah. Hello? Sige, orayan nak dita. Umayan. Ay, friend, adalang sukunat di tarwar ha? ha? Asino? Kayla, iso ni Ray. Ray, gayem ko ni Kayla. Naimbag nga oras mo, Kayla. Kastamat. Agtugaw ka pala dito, Ray ha? Agtrabaho akpay. Sana balit, tamay sa lang nga orasan, agawid kamin. Novi, ibagaman tagpayso kanya.
Asino itibiyag mo day are? Nobyo, Kayla. Anya? Ay sus, delikado day tangararamidam, friend. Nagkasar kayo ka ni Eric. Nagsina kami, Kayla. Ay na. Ita, magets ko no ape hakas diti magbagam kanyak, may papaniti asawam. At dagayam makagapo no ape alim mamiiskan kan kuana. Kayla, nabayagan at kay ayatan ni Eric. Ay na manipod nagkasar kayo iti asawam, awan nang ngagkuakastakan ka. Ita lang ay bagbagam ti kastata at dagayam man makagapo. Saan ko mat siguro abasol? No nakasapulak iti nakariknak iti pudno nga ayat. Kat niraiday ta. Iti unos ti panagbiag ko, itaakla nga nakarik na iti kastoy. Kastoy gayam tirik na ti pudno nga ayat. Basol day tangar aramidam, friend. Ay na, sinaan mo day tiya lalaki. Uray ko man no saan ka akasado. Gayam ka. Ngam apay adinak suportaran iti pagragsaka. Wana, tatsak kayat ngagbasol ka. Sorry, ngamjak kanunungan day tangar aramidam. Nang runa kat agkabkab balay kayo pa'y langit ti asawam. Jay anak may ti makagapo, iso nga daak pa'y laang ijabalay, friend. Uray pa'y. Basta di kag dardarasudos. Sinaamkit din day dyan lalaki. Itatanasapa pa'y. Nailaw anak anang iopin ka ni Kayla, iti may papan ka datari. Apay ngamin nga imbagam kan ko na, honey. Ti amok. Suportado kanya, tagayam ko kat nga rod. Ngam saan matgayam? Inton maminsan, di ka nag-open iti oras sino. Uray mismo agayam mo. Tawan ti mapagtalkan at awitan. Amom, re. Diyak may ladawan ti kinaragsak ko ita. Ngamin, itaaklaan na karik na iti nagpaydo mga ayat. Kastoy gayam tirik na ti pudno nga agay ayat. No pudno nga ayat anak. Sinam ti asawam. Kwa, diyan anak ko ti pampanunutag, re. Di na kaya't ngagsina kami iti amana. Di ka madanagan. Taore adak ijabalay. Diyak pampansinan ti ama ti anak ko. Basta sinam ti asawam. Tadatan tiag din na. No di mo mapatkan tikid daw ko. Sorry ha. Gimasayasayat ngagsinatan. Ngamin, diyak kabalan nga ibturan ti sakit amarikriknak. Tunggal adda ka iti pudir ti asawam. Diyak kaya't ngagsinat, hari. Pang-asim kumamat, Di mo kumaramidan ti kasta, No kas na nga rod. Patgam tikid daw ko, Novi. Nakapangaddan nga kon Eric. Pumanaw akong dito'y balay. Amok Novi. At dalalakim. Nagsinatan saan? Kan nagtulag ta nga awan pinakibiyangan ti tunggal may sa kadata. No pumanaw ka, ibatim tanak ta. Wen, di ka madanagan. Agtalinaad ni Mayjoy iti puder mo. Masya nakiti apo ko. Kanayon ngagsangsagit. Kapo iti papanawan ti asawam Eric. Papa, Iho, nagkasar kayo ko ni Novi. Mabalin mo nga idarom no pudno nga talalaki na. saanin papa? Konsensyanan iti kasjeng raramidan na. Aklo naglatan ti gasat ko kan na. Sana bale, tanda ti anak ko nga inspirasyon ko. Isulangan ti pangibukbukak iti atensyon ko, papa. Ray, honey, agreeing kan. Aldawan, ingkamanganan. Madamdaman honey. Sumre ka kun iti trabaho. Agmati kan dito'y dagusta. Ala, panawan naman. Mga anak to ito madamdaman at maturog akpay. Kaya't ko ba iti maturog? Kat, kastalatan na kanayon, Novi. Si kalatan tagtrab-trabaho para iti pagbiagyo iti asawam. Sana bali taumdas matimat-mat gadak dito'y parlor para iti kasapulan mi kanire. Ay na, Novi, naulaw ka na talaga iti dayja lalaki. Agreeing ka man iti kasta nga raramidam. Sinaam nga minan dayjay. Mabalin ka di, Kayla. No awan nasayat nga ibagam, agulimak kalatan. Kat nasayat matag iti bagbagak. Panangisakit ko kan katararamidak.
Panakibiyang ti kastangar aramidam. Saan apan nangisakit kayla? Ha? No talaga napatagak kan kaagayam mo. Suportaran na kiti amin nga ramidag. Di ka agbalin a kontrabida kayla. Umadanin ti panagturpos mo iti kuleyo. Medyo'y anak. Wen nga ro, Daddy. Agyaman nak, gapoy ti anos yung amang papaadol kanyak. Agyaman akmet. Taim pakitam ti kinapasnak mo nga agadalan ako. Umda sa napakaragsakak day tama kitkita ken ka. Nang runa, numakalpas kanton iti panagadal mo. Kat maadlan kanton iti natalga na trabaho. Ipanamnamak day takada kayo, Daddy. Kat da kayon to ti pangisaguta kiti balikik. Ala, itultuloy mo ti kinasingpat mo anak. Di mo liwayan dagkararap. Tapno idalan na ka ti Diyos iti napinta sa pagtungpalam. Wen, Daddy. Kat agyaman ak iti kanayon yung apan ng palpalagip kanyak. Nagsayaat kayo unay nga ama. Patpatgan kayo, Daddy. Ipatpatag ka ba't anak ko? Nakapsuta ko na. Nubi, marik na kiti bagik. At siya akong agbyagi tinapawat. Umadalin santi apit ko. Di kagsaw iti kastari. Agpaimbag ka pa'y. Agbyag ka pa'y iti ato atawan. Kat agpaot pa iti panagdanata. Naipusan ti kwartata. Gapo iti panagpapagas ko. At nadagsa na sakit ko. Kat narigat na maagasan dayta. Kas ko na ti doktor. Di kagsaw iti kastari. Ayayatan ka. Tsak kabaalan no mapukaw kay tibiyag ko. Agyaman ang iti kinasingpat mo. Manipod iti aging kaita. Kaya't ko asulnitan nagiti nagkurangakan ka. Ngayon naladaw di amin. Agsakitak matan. Di mo panunutan daytari. Agpaimbag ka. Tadyak kaya't apanawan nag. Re, agriing ka tagar mo sartan. Agtumarkan iti agas mo. Re, saan mo tangagang angas to yasawa ka? Re, natayan ti asawa ka. Agyaman ak garod, doktor. Sige, patuloy ko. Diyos ko, pakawanan na itinagbasulak ka. Amok, nga do dagiti inararabit ko asaan mo pagayatan. Iso pakawanan na ko, ma. Katulungan na, tapno agimbagak pa. Ang kakanatmat ng tinatakwatan na sakit ko. Kunaklano gagangay asakit tayo jay amarikrik na. Grabe matgaya man. Kasano ang paitan. Agsardan kayo nga agtrabaho, Daddy. Tasya kung ti makaammo kada kayo. Ay, saan anak? Urayak nga gritayrak. Talapig sak pa yung trabaho. Sana bale, tamanulatawanan turayan. Agritero ako. Tapno makainan na kayo kuman, Daddy. Aginjoy kayo kiti. Agpasyar kayo. Mapan kayo iti kaya tiyo papanan. Wunto anak. Basta ita, agtrabaho ak pailaan. Tadyak kayat ti maboring dito balay. Ni, ada tao, Daddy. Mabitlaan tayo nakitaan.
Mabain akla ko mga agpakita kada kayo. Nga inturtured ko na, Eric. Medyo'y anak ko. Mami, apay anak ko tong kayong matan. Kasla masakit ka, Nove. When, Eric, nabayagan ka agsakitak. Kaputawan kwarta kapag paagas ko. Iso na baybay ak ti sakit ko. Kat nagpalinan na komplikado ti sakit ko. Mami, nakakaasi kayo kaya man. Tsakla yung pagkaropakastan ti kasasadyo. Pagkawanandak ko ba? Ano tinagkuragak ka na kayo? Nabayagan nga may sakag, bibiyag. Mabayinak lang nga umasinag ka na kayo. Apay abinay am ti bagim, Nove. Iso nga'y mayag. Tagkinawa kiti pamakawan ka na kayo. Sapay ko mata mapakawandag. Tapno nalagaan tirik na kamangipulang itibiyag ko. Saan kami ang nagpursigyan ng sapul kada kayo? Tati ang mumi. Kadwang paila ang tilalagyan ng isukatam kada kami. Juan, Nove. Husto timbagat anak ta. Namayagan anatay, daydere. Apay karong nga itakalaan nga agsubli ka ta kami. Ala anak, agrubat ka. Tainta ipaagas tinam. Juan, Daddy. Sana na. Mamain ako na yan ka na kayo nga gama. Nagrunagan ka, Eric. Nagmasulakan ka. Ala, di mon panunutan day ta. Tal napakawandakan. Tikiti pa naging bag mo ti panunutan. Masapul ang maipadoktor ka. Tapno aging bagkan, Nove. Agyaman ako na ka na kayo. Manmano ti mangawat kan ka itilikodan tinadagsan ang nagbasulam. Ngam tapno maliklikam tagladingit iti masakbayan, ijam tagaramid iti pakakonsensyaam. Ala gagayam, di tan tinagibusan ti sabali manan napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo amin.